Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay ba sa itakat manipod kanipagayam tayo abeni saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family di Tabugyas Benguet from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear manang biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti langa. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan alalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apaya kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istoryak. Rugyak tag salaysay, idi naklonak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapuiti kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti doon atawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin Tanay, di mas baalan ti kinaragsak ka. Sika at talaga. Ah. Makaisa, makmatkan ka. Ito bigat, agpasyerta tagdikta. Rambakan tamot ati umunang aldaw ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Undatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Dayta nga minti kay kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na naggapo iti pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ijay. Undatang, ngam nagawid ang? Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay... Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada ka di una yan, na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti do atawan na panagdatong ko kang kwa na nga eh. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko, tinagaran. Uri at da iti jibagyaw. Inaw-awaga alata, kay nararam ko iti silpaw. Kita inyo nga, kay nasyam mo ilakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. At da ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana, hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Anya day ta, ha? Kay iba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok ijay bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Uwan, Benny, nagsina kami. Awang problema iti dayta, Diana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Di uray limati nagbalin ang nobya. Basta nagsina kaya. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat kagayang Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Uwan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Kinalilaw nak ti ama ti sikug ko.
Kuna na nga ay ayatan na, ngam saan matgayam. Pinagay-ayaman naklang. Kuna na abaro, ngam adamot gayam ti asawanan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan, Ay, agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kasken ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka mat Anya nga iti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang pagay. Ah? Agawid ka adagosan? Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Puntatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asaway. Dak kaya ti agapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Di uray sa nga pulo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko maamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay gawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Gawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin insan na. Ta inak pagpapo guys. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid. Ang makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas ng paiso na kiti papalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan san. Ha? Apay ang dapat kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan san. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain dyan. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kan kuana ha. Tay ko nada nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat. Kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya gayam ni Susana. Ay, os dahito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga. Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayat ako ni tiday ta babae. Nagpintas niya. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay na, narakop na kunyaw. Ay na, ay, kanya pala ko ngay. Arakop, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanong. Ang danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da
ka? Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan ayat tangaro din aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday yay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kuwana. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy nadagos ti sumba na. May kaduan anubyong day tabi inay. Asawa nga ro din. Tapos saan nga susukat, inubya. Kuwang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Nimbag day yay tabalasang. Sana kas ni Diana masikog magayam. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Nimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa'y nga ta. Why? Kinuray saanin na nasinaw? Basta saan laga ang masikog akas ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si kamad gayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapay bangkag mo. Wani insan tayo. Insang buko sinibugan. Dagi mo ulak ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na. Tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah. Ay unaw kasinsain. Inton na ikasarkaw. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na ha. Ang maminsan la makalawas. Tabi siyak mat ititalong kaw. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ama. Tamangan numaliwayam asarungkaran kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako ang itimula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan mi nga kasar ka ni ipagmo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Madanamuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipagkaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipagkaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka no ngamin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ang tikay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya mo dato inyong. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya na tiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. Iso, baybaya mo. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamang baga kanyak. Ati kasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka magararaman. Naginanak pa itatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, untatang.
Nadidigra ka. Sige, tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na kuntay kasarkaan, ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabakot akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to payag taw-tawan iti 21. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay, labyaw. Ala. Pinagpatamatan tinakulap ko. Amangan no makita na ta. Kay batanday tao, yaging nga di na aklunan. Ori makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nagbenny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin, apay tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga minpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga mininanay, piso akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Yak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubusan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no da na biro ka maun. Imbabawi damay. Isong nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan mapan kabiitin ijay balay da, barok. Sige, nanang. Ay, madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, ay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga taaya, uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Ngam di mo nagawawi dahil. Ay na, dyan mo ngamin makuntak, uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hilo tatang. Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Ngam magpalpaliwawang ka. Ayon nga, iti mapartay. Paganano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ay, ano na ita sa mo, mate? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo at mga kasarkan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige tatang, may! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknahan da may timpari na ada kanya.
Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kaawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabay tinaramid mo. Apay, pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko, itinaramid ninsang kao. Inggagara na ngayon parang ti ipag na. Nga uray sigod nga muna, batakas jay ti ugali kan trabaho na jay nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw! Aha, mamati ka mo ka. Ah, ay asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benny! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha! Ah, apay aya Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan kwa na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ay, kwa! Ipakawanan na ka, nana! Nga masapon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa! Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiamok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pamakawan. Iswa na awatan nak. Kat dinan impilit ti bagina kanyak. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kadainsan ko. Kastamatan kanina na SP kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti bales-bales. Ala, pagadalam dayta. Bueno papagayam, di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo. Amen. Manang! Biyana! Hello, papagayam na imbag nga orasyo. Kadagitisan pa'y amakamamu dito'y mo, siyak ni pagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak, ngayon kay panagdengdengag. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo ibasa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga Arturo, saan na pudpudno anagan. Kastoy man ti kunana, dear manang biyanang, ti kapadasak kat simple laang. Ngam no apay ajak pulos malipatan. Adda apal ko no daduma. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, dudaw! Siga maghanday ta! Nyok! Tanda ni di ka na bigbig ka. Ha? Uri siya. Dandani saan kamot anabigbeg. Ta nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Ay ka, gagangay ti asinsado ti biyag na pari dudong. Ha? Ang uwan ngagpaisaw, pare mauraw. Madlaw kumaday takay. Kumpleto kan iti alahas, rilo, sing-sing, kwintas. Na! At dapat aritos mo ah. Sika na ti asinsado ti biyag na paray. Kun saan lang nga iti ramay ti imak ti ayang ti sing-sing kaw. Mabilang tay katagtingingin na sapatos ko ah. Aday ta. Ha?
Inikat mo ti sapatos ka ng medyas mo, Mauro. Kita mo ti ramay dagiti saka, Dudong. Ha? Na? Adda pa'y singsing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawala, ha? Kisan lasin sinan asingsing dagita, paray. Kiure dagita rilaw, kwintas ken aritos kao. Ay, nabalor dagita, paray. Napintas sakit ti trabahom ijay syudad, Mauro. Miyaw. Ada pa'y lugang ko na. Awan ti asinso dito lugar tayaw. Iso ano kaya mo o masinsaw. Ibagam la kanyak tatulungan ka paray. Ha? May siriknak iti trabaho, Mauro? Wala. Kwalipikado mo lang ata. Ay, anan to pa'y babakit ka nilala kaya katrabaho. Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga ron dayta, pare Mauraw? Basta ahinti, Ahintay paray. Abang ano ada nalipat Dudong. Awan mo't siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun pa nga aganad. Kan agsingsingpet kay ti lugar apapanam Di kag bababae ijay. Wen, sigur mat anasing patoy asawang bakit? Jak maarami, di mangisukat ka. Tasi ka lang ti labkaw. Anya ngaya trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw-lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namatlaang. Anya? Di paigayang barairong amauro ti kadwana. Ang mga no isong-song na di asawam kang bisyaw. Ha? Tuso na di amauraw. Nakalalastaw. Ay, adamat panunot ni Dudong tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Iso an naawis mo tin ni Dudong. Jak amo Tay dayon di tarak paray. Umay kan ta mga numaunaan ta. Ha? Agora ka? Apay? Apay dayta atrak, Mauraw? Basta umay kan. Dito. Agpistola dito yan. Tay dayon. Darasam. Unaan tanda giti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha? No kasta trak ti basura dayta, paray? Wine. Alam na. Lalaingim tagkal ka. Tapno makakorta ka. Anya? Ay kwa, jak ni namnama akas ti trabaho ta ditoy. Di kan sumanaw ko na. Kita ang piramida ka ta. Tuladin na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay ngam tagkal ka la. Daytoy. Agdamay. Makitang daytoy. Dunaw. Putod asingsing. Kasla puro abalitok dayta. Kuway. Madlaw mo no piki. Wano saan ti alahas ang kaday. Kwarta adagos dayto yung paray. Nan, agkalkala mamangaruday. Mayata, at dagayam nga agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day tabuda. Malabaw. Dagi jay na dadaal kung daanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angam na balaw. Mala, agkalkaltan. Agawama. Mailakok dagito yung kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masapsapula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Jak laing pagharap ababay ni ti basura, ti bimaknangam. Kiway! Nagbabak na nga tattao ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakkel dagiti pabalay da dito inay. Nga raw. Pasig adi abroad dagiti anak ken asawa dagiti da dito. Iso nagdadakkel ti pabalay da. Basi la da dahil dagiti alas da. Yung oray na balor. Ibuling dan. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare.
Kas gelatin baga mo't tapno kas lagpaisaw. Anya? Ada pa nga nang ibulang itirep. Isuda ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing machine kanda dumapay. Pasig amin na basura tinaggapon da kita. Ha? Kuwamparay. Basila dadahal dagiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaan dalaan. Isong yung building dam. Kasta ka di paray? Kano da pagi building iti silpon. Kita am ti silpon ko na eh. Kano yung basura da ito eh. Nay, maya gayam dito yung Mauro. Kaya't ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy. Sana nadalos ti trabaho ta. Kano nagrugit. Basura ka nga ron ti kalkalan na. Ha? Kwa, kahit kwa sawang paray, saan ada ka, sir aramidin ta? Ay, sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawan pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Isu asaan pa'y lakan nung agawid tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo trabaho tinapanan na dyan. Insungsung samit tanday dyan Mauro iti inom. Babae, kas kada sugal. Ay saan tatang? Dakkel namin ti masapsapulan na ijay. Isu adi na pa'y kayat ti agawid. Ay wan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Sa karibo a pesos, Mike. Wan tatang. Dalud mo, Ruda. Adda tatang. Ay awagam ni Dudong, takasarita. Darasag. Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay napasa hindi kontrata niya balay. Bakante ang ita. Naimbaga no, palubusan na kay ni Nanang. Mayat na jay. Apay kita saan. Isukat ti batong palay. Siyaka. Ha? Uray makalawas ko la dita. Kaya't ko tiyag sideline. Padasa mamatiyag sweldo iti dakal. Tatang, sinwertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo aya dita. Narigat? Kwa, saan ba? Aguray lang, kay nagpidot. Ha? Aguray ka nagpinot. Kastalaan? Wen tatang, Nay. Mayata. Ay, aguray ka nagpinot lang. Easy. sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malagarod. Urayan ka, agawid ka nga, agawid mo sa badaw. Bye. Wen tatang, bye! Nagadumot ta alaam abado mo, Arturo. Dua. Inalam samot amin abado mo. Ay awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ora dya aglaba. At dalat tayo sa ukaw. Tintumag nga minapapalam. Tal na ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sa asawam mo. Isumay. Kita man ni Mauro agayam di manugang ta. Baknangan, tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray, ken agpidot ka no. Aguray ka nagbidot. Adakit kasta trabahon. Tanda nga road. Anyat urayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalaka lang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di amam Roda. Si Moro ten ija asawam. Bye-bye anyo latan nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumat lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen angam kasanon no kasapulan da ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay iti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo na si Muraut. Bayan yun. Padasan na kanulaang nanang. Kastoy ti panggadan mi dito, tatang. Anya? Basura? Wen tatang, ala, agkalkal kayon. Alain nyo amin apakairanudan, tayin ta ilakaw. Dudong.
Dahito mo tinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya tatang. Ang mga nabulok daytan. Saan? Tay dya ayan ti di nabubulok tinakalaak. Anya? Ni tatang tamang luko ako nak. Saman! Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kadin tayo, kada mauraw. Anyat na pidot yung dudong. Tata Arturaw. Adamo basit amaw raw. Adaman na pidot ko naputad a kwintas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rodin, ano kaskasano dudong? Bareng na balor tinapidot ko aparay. Da kayo nga'y tata. Ada na pidot niyaw. Awamit. May salasan dya tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay nga'y, nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mata kukwa? Ah, imbel lang da nga rodin, tata. Sayang, no may belang. Pakairanodan tayo pa himay. Yalang tayo. Ay, maditi kasta nga ramid yaw. Panagtakaw mula dahi tangar aramidin yaw. Bauro, dudong. Maditi kasta. Ha? Andan titrak. Ay, unaan kayaw na. Di maray, may tikatuga nga mong dudong. Huwag nga raw. Inunaan na tamot paray. Ay, kibay am latamit ha. Marang makaswerte, may. Tanay, di mo lagswertein. Di mo lang makapido, tan iti mabalin ng ilakaw. Manong aldaw na dito yan. Ay, huwag nga raw. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na paray. Lak, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basurahan paray. Tata! Ne, mayat day ta. Tay nginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin ng building dan tadaanan. May pa day taong. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day ti manaw. Doa cellphone. Kan may sa pendan. Kasla balitok day to'y pendan ti pintas ha. Kan day ti na dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, sika ngay tata. Awan! Nagmamalasak. Ah, ay, awan mga rodin ha. Kukwayo man tagtil-til mo, no maila ako, may dagiti na pido, may. Saan? Diyo tagi kuwan. Ti saan nyo ako kwa? Isubliyo na kita na pido yaw. Tatang, imbel lang dandag ito uy. Apay ta isubli tay pailaan. Ay, basta! Ay, yagyo na kita. Tay sublay ka na giti akin kukwa. Ay, inakukusyo mo dagiti na pido, may. Nakipa-public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa. Tadi dan tumulapagan ado dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay samay. Saan? Tiyak o galit yung mapapal. Basta isublit na gito, iti akin kukwa. Napamutin paray. Ay, nagluko ko iti katuga nga maon. Ay, pasensya mo maulaw. Ay, gimatagak iti badong bakit. Adapay sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ha, nga na. Ay, swerte-swerte gayam ijay. Ay, di ako nagsublay. Uray ta, nakaswerte ang mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Hindi mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwa. Isutin shopping kaw. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibag lang ako sa rekno. Alahan dakto man ay aninong iti kasal. Nay, barbaron sa mata sapatos yo tata. Nagsilap matan. Ay, wala. Ewan mo ngamin mauray ko na mga kanya kaninaw. Isungaw sa reklatan ngagpaili to'y balat a sapatos kaw. Hay! Bagbagay yung magtata. Ay, aya! Ay, tingkaw! Ay, Ni, sumungad din ti jeep. Ingka agluganan. ay, sos. Sapay nagano ti agururay a pasaheros. Ay, sige, taunak idabalasan ko Taraye ka o na ba? Di ka agtaray tata. Ay,
Anday! Anday, Diyos! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang ang kasikat mo, Arturo. Ay, wag ba ito? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, natiran kami na batutin na kay Salta ka. Ay, unay mo dayayan. Ay, anyan. Ay, Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. ay, Day takit din na sapatos ti pa kay salsalta kamon. Ibulang mo day ta sapatos. ay, talaga ngay bulang ka. Nagalis magayam na dyan, nagatang ko. Iso ngay palapal kong taon. Iti damo, jak imbagbagay ti asawak ti naramid ko. Ngam iti nagbaybayag, impudnok matlaang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko iti napidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjay a napasamak kanyak, gapo iti naramid ko. Iso a nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat jak matan inulit ti naramid ko. Alakastan, di pagayam mo, Arturo. Alah, pagayam Arturo, pag nakmamday taan na pagteng mo. Ngamen, kabutbutang dagaramid iti sana may parbag. Taamin nga ramid tayaw, at daso papak na. Taday ta balikas akarma, saan la may balbalikas dayta. No dikat mayar aramid, wano mapaspasamak. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Arturo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam! Happy December! Iti tunggal maysa kan advance Merry Christmas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kan ni Domingo, saan napudpod no anagan. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyana, may papan kada katugangak ti kayat ko apay drama. Nasingpat dagiti katugangak kanyak. Iso nalaang tanudad duma, sumro ti pinnasugnod da, kat tila aramid da. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni Plamplan. Tsak pa ila to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pa'y la planchaam. Ay, saan nakakomportable. No saan na maplansya ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko na. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya matabado mong bakay. Nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad. Sa atidog pa'y timanggas na. Kaskal na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayat tupay. Puraw abistida. Awanin ti sabali abadok. Daytoy latmayatan. Anya matikas ta lang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usarem. Naglusyang kan. Nakababain. Inka bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay so ti usarem. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mon gapulaang itibado. Jack nga rod kaya. Kasla teenager to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay, imawag ni Nanang. Inakbit ito to'y kawas ko abulbuludan na. Ha?
Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na kano nga agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot kano ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Una yay. Agap-abad a kano. Agsangsangit ni nanang. Tasaan kano kayat ni tatang akakuyog. Ibain na kano. Iso nga inak malakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw, nagsubliak mo ladagos. Sige nga, Rod, bakit? Ay lakay, pakituloy mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ah? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo day tuyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko day to abistida. Ay, nyamot dayta. San ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam no apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style day tabado yo. Iso asukatan yun. Manjak nga raod. Awan ti manggas na dayta ken nakiting. Diyak kayat. Saan mo tunay ang nakiting? Patinggat tumang mati kagayad na. Manjak nga raod. Ni tatang mo ket ti masurutan. Iso ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapanakaw tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kaon. Imunan ije kasaran. Iba inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Iba inak paikat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaertoy asawa ngam naglusang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawusda. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduogan ka alula iti kasta nga itsuram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay aging ganito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay, dumandun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka nun ni nanang iji balay da. Napanan na nga eh. Saan mo't ngayon imay ditoy? Ay, replyan. Ibagam nga awan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Adaman text nan. Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa mo ka nun. Nagdalaw. Apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamo kada kayo. Anyat serbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray, para walis ditan Tinapatag, matulungan ka nga agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan ka, diya parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin ka ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kami. Kahit ayan na ka now.
Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian, tayo da parlor na kasinsin ko. Kanyat kukuan na kano ijay ngay. Sumursurot ka no mo iti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor para walays. Kano da dumamait para gatang iti merienda anda ka ni Insan Lilian. Apay kano apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin, kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramiden na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na mo ti kaya na. No kaan abim, makit kun lima kay kayon kun ni nanang. Isumati sa nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kawkawas. Jay nam Ay, managpasugnon mo ni di bimakit. Saan asigo na kas jay? Ay, kastan sa kano ngamin no bumakit kun lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin nga kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y nga raon. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagay na kas itiinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi dan. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ngayon iti sarmi ang ante. Kitaan niyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idagtawanak iti porte. Konaktumat nga min kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawas yo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga hangko usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Hanya? Amangano, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangano masubraan. Mayat kay di ante. Datoy, usarin nyo dito para itiro payo. Tapno mapukaw dagita rengkal suwan no kurarat yo. Nay, hanya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pa hikit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamit Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag-subli akto. Ngam saan pa'y nga ita? Kaano ngay? Basta, maklaat kan tulatan no agawin ak Gordo. Di naktumang nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawin ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, ti panagawid ko. Bye. Sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wayne Rosalyn. Makitam, di mo ilang makaibtor ti luka ngay nam. Ha? Kay liw na mo ilang dayjay iso ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raon. Kat, inayayo yu kuman imbagayong agawi dun. Wan, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapol ngay aywam. No agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no, yan ti kasasad na iti ayan ni Insan mo alilyan. Winman, ay, kailiw ko ni nanang. Di na ngamin malagip dagawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang.
Mabalintag damag? Anya day ha? Ha? Rosalen? Ala! Nanang! Da kayo kadidahitan? Kitwan! Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay so, Rosalen. Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo, alilian. No kaya't nante agawede, ada kanya na data in San Rosalen. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na. Gapo iti pa nang pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga ron. Kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang nga ba nagdata insan? Awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday taoy. Simbang petakon. Sublian kan. Ha? Lolita? Si kamong agpaisaw. Ha? Ha? Nagpintas kan. Ay miss you, Lolita. Ay na. Ay, mesyo to, gordaw. Ay. Ha? Ha? Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabuok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Ay, bagbagay mo. Ay, kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay, kas kalagtawon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Ay, malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Ay, no. Nay, mabit lang, gordo, Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Kan asino ka? Gordaw, pastrekam ta sa nga ilik ni Andrew, sarungkaran nak. Anya? Tapay? Isuti mawag itay. Pastrekam ta sarungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masurunak ija inayaw. Ay, ayan ni Rosalen. Rosalen! Ayan mo! Umayan tatang. Apay aya? Ingka pagpagaan dya inam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Apay ay tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betag. Anya? Ay, pimintas mga min ni nanang. Isungar mo da siguro na. Ken di mo't kasta ti kayat yu ay tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa nang magawat iti lalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na iti kasdengar aramidin na. At dapay mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Ha? Feel na mga awatan dagiti sagot na ken kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam, Lolita. Inak bakitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalagpaparam iti kasta kay tsuram. Ay na gordo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ingkag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ingkag bado iti nagayan abistida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan nalaklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta'y kag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta nga itsuram. Maysa! Tumingaw.
Ada ni Rosaline. Ni, awan tatang. Naki-attend iti birthday party. Apay aya. Kinapay nga, gluluwa kayo. Sumrek kayo man pay. Ay, jay layo Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadua na. Iti balwa babakit barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Di na ko ni kabilangan nga asawa. Takas jayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka no ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarumnak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tas ikamat lat tati pagaw awidak. Kan maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Agsagan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natungpagan kan sanay. Ay tatang, pangasyaw. Pagsaritaan nyo tinasayat daytoy. Di kay agkabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling kaw. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang pwersa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyog. Ibagbagam idealo siya ngak. Ay, ala, sorry nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkawkawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagpinakawan nga rod dagiti katugangak kat naurnos damatlaeng ti bagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agdenden na. Alakastan ti pagayam mo Domingo. Nalakat na saya at atan nagkapya damatlaeng kat saanan na naala iti darom-darom. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo a Domingo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa.